Bravo i čestitky. I sve preslika pored. Gizema treneritelji u Sloveniji, Rumuniji, Rusi, igrači jave begu jednu te od tije što igra tamo i ostava iskustvo. I poleta dojde jedna generacija. Znači, o život od onda Vančo Jovanovski je legenda, on je tuka. Nikola je Kodljova, što je firmata za učenje, on ga uči teatro, gdje se raboti Slovačka, to je mnogo uspešno. Pa se sobira dva. Ta psihaška... Ne se si to odslopio, kaj se? Ne sam imao nikad isti. Ima i ljadnici. Se moji, za sve reklame, ali on je mnogo uspešan čovjek, mnogo dobro. Nije se objavljeno.